Kador Barcelona Langja West Khasi Hills berkasihan Henyo Trap Youth Council. Hakamis ngi ublay kilalay kandang ikipar jala kibawan tre po ka post office jong kasnong Langja. Kador Barcelona berka HWC kila penlong ke jingkanra kapor kanai ba JAA. Apo snong balabi ki kato kane ki barjala kibalawan tre po ka post office klem na don ki kot kisla kibabiang katup ka no objection certificate ni NOC na kasnong. Ha kane ke jingkanra Kador Barcelona kalalap baki don kibriu kibakam kumu sodar snong. Ubal INOC tu ya kita gibar jela. Susu le tu batang namar ka jingle une ubreu. Bakam sodar snong kalami ka jingania ka bajur peneki para nong snong. Kiba persya bat kibayasya ekni kibar jela. Bat kibal aying sa awairu ya kini gibreu. Halor kan ka jingsyam Kador Barcelona berke HWC kalalibun ujor dak ijahar hawa office in charge kalang pi edikam persya une ubreu. Borchnong habakaji yo guru UN ne kelam kana chnong chnong kata ke karu chnong permission lah saudara Langja. Bikin saudara Langja meneriar. Hei, pada kita dia melong saudara Langja di derene. Menong dere. Tidak tu bro. Wan saudara pi kemudian wan saudara memang Dere saudara Langja oh dere saudara waras nomor desa ikhtiar saudara ikhtiar ke NB warak rabai kata-kata dibuain aja mari Kim bijak kinen. Ino zaman kamu ngai. Ani yo burung mila jong kim burung mata liar. Ker orang baru benar kayak mahal. Keluar. Mahal lupa berdiri kanan keluar. Berapa ya ketam kalau lain. Pada kakam kaya banyak kam cari basi diskar belum tanah pocong masih pacang becek kabar cari sih Jela dah tu saudara yang pi ulak ban kecil ini kan wan saudara saudara ini lo saudara bajing mentah udah benwan kaki dah setelah piwar itu saudara kan gila ban pun kata setengah bacin pantang kowe ta satu tiket saudara benwan rak mentah wadah wan rak mentah kemud bala kada mun kan kada dere besar ya wah iwat Kelamwir kair. Mira ca Kelamwir yung pila gacu. Dasnya persajur ya une ubakam sorasnong uba ai NOC ya une ubar jela. Dasnya persajur ya kan kam ba ulalek. Dan markata ngi dakar patjur ya kipor ki bahalor ba ya une ubreu don kam ba le nga kum usodar snong Langja sakendit ya kane kakam ba une ubar jela wan tre hangne has nong jongi tengilap ba une ubar jela layo jingbit na usordar snong uba ngi kasnong ngimtip ya uta usordar snong uba ai ya NOC ya une barjela wedi berkaneka jeng wan jeng une barjela bawan tan tri hame apo snong Langja
Tengi nak kalian jongka seng sama ileo ila arteo la wan hanya posnong. Te kadon kapor kebangi ngamut ban lek ban geli ba kumnukin wan hawa kasnong kampai NOC kasnong kamtep dari nim juyo kata kapor nomor ba kisulet kisurung sipang kila lek sipang kila lek jaka baki kisah tingim tep ai kisah wane hai kisong te hadin antara ni persang kai banwat jingtep yakini ki no way ki basuan kan ka jingtep jong kasnong te data mene ka janmet ni don ka to kan ngat ki samla tingi i ba kidon ka yeng ka ba isuai tingi la lek hanta pada ni syam ke ba kidon armo hanta ki dekhar tingi la kali kita ni ong pio jinglet na e na ni kontre yu chene nomor ba ni tum kasnong youtube te makipat ki ong hana ba ni wan post office te la ai jinglet do saudara ini pada pilih kita ini panik kat jeng Persia tinggi syam nilap berka sil berka soy jeng saudara mendeng saudara ubah ni kipat ba ni atip lalu ni kipat ba ni datung dede halor kene kan kabang ngis ngo Persia jor kene kakam ba lada don kini ki nosim kabu kiba syuan syam kabu halor kene kakam ban ai alusi yano lane ka jembet Tram ka jingtep jong saudara sinong nisngo Persia bat ni dawaru mardor ba naka office bakan le halor kan kam bat prestom rukat basyong kaan to hadin ba naklenjongi ngila depan pe kita ki kot jong Persia ba mano ba ai jimbet nak buta jong kini ki no way ki bawan menteri tram ka jingyo jimbet no saudara te hantangi syam bat nilap ba kita ki jong Persia ki mdai no saudara ba mangi kipat ba ni atip ya ada nak tapat kipat ba sedang ban dom lakio bijing dom nomor ba don balik tu nang ni nang tai don pasan cuk buat ya kasil jum saudara dan kasan saudara mar kom tahi ni na pentip ki brusnong ni na phone buat nam ta joki makiro adin ba ki tip ya kata ka jingjia ki lawan foot kata ka jaka sudan bak ba ki nokit kam snong ki saudar wat ki usketrisnong ki wan poy terjaka te kaladon no kajing dunak liat kajing ya henya aplen jongi ber kita te nak mentakan ni ka police department kawan poy adin wa nak lian jong ki brusnong hi kila penjajah kena kajing ya kaja na kalian jongi ka HWC West Kasil District mentang don hang ne hapus nong nang ja harengkat kajing ya don lang jong ki samla jong snong langja entam abliang jong usara snong jong snong langja adin bangilayo ya ka phone call hak por khandai beji bakadon kawe ka kam ne po langja habaya dei barkajing wan jong kine ki barjela banwan tre ya kan ka kam gram dak sabha kabdei ka post office bar hajin na galiang gajongi kasang ladang ngambakla haga tayo balai bunai Julai jong sedang arja rapulai nila terpat benila pha jing tho ha mana ki saudara snong ki bahap po West Kasil District but kamtam bagani ka snong lang ja bakala kendu bagani ka kamta moyde berkane bangi kerpat jur yaki nang snong mungkin kinumde ban ayan usi yakini ki barjela ki buwan trei yakani kam post office nomor ba niyoi ya kajing syakta ya kajing syakni no ya kakam kajam nomor ba niyoi maki bring jongi ki don bun pa hakajela jongi ki bala menteri yakani kakam ndeni kindet pada mentaba kini ki barjela wat lada nagaliang jong kasnong berkador wat belum jong kasnong kilayarai da kawe kasur ba kinum ayan usi dalai leiru ya kini ki barjela ki buwan trei ya kan ya kam ne pusnong ring kindik pada mentaba kumbala pun pau di saudara Islam berkon samla jong kasnong kini ki barjela ki lan mana pusnong dan kalian dungi keseng marmar menta nilawan ban her ban wan sini kan kasnong ban nilai i dalam jong kamat ini barjela ki lan ne pusnong berhak jing mi pa jong kasnong
mereka jing atli jongki hapdang kamit kaya glemi borok yang senong ban penpau ke jing persya ibreu marhadin kumbal penpau di sudar senong benong begini ki sama senong makaladon ke jing ayon situ da mano bakam belade kum sudar senong nrai klaim datib bo udai sudar senong dan akliang jongi kum kasang ro ni Krishan ya ke ka bagas senong ki samla kila le kila yai mar bangi semua pendit bah hagas senong ba mi kum kita ki sodar bakam belade ki ki sodar senong ki bapong de dur bula sodar senong ba klaim datib ba ki ki sodar senong de kini ki barjela kila don ne ko senong ba akliang ju senong kila phami nrai hapdeng kadi kamit Lasu iPhone na ki balasay la kuno ki di ban bi no na kan isna. Bah keju kapuan na kalian jongi kasan ni kapajur baya ya ki bor bhalor kim dei ban INOC klumar ya khamtam na kalian jong deputy commissioner bon INOC ya ki ni barjala ki bon trei kan kam post office kinu kisna na reklam dapat yo ya ka NOC na pusna. Nomor ni UI ba menta na kalian dong kasnom kumbala penpau dong kasnom bakim INOC dalai ram balada kini ki barjala ki shom berki yala persya ya ka rai ba kasnom kala sim lana ka jia kan ka kam ki bor bahalor ki bor jong ka an ki ba INOC ki hafid ki ya ka jing ba ka kia kason nomor na kalian dungi kasang hi nimhun ba nim priang hiru bakum kini kita jingja bakum kini ki buru bakam yo dei kum kisura senam ban ai no situ kane kade ka kambe an ka kam tu ilamat no ke jogo por mat ni dak kerpat juru ya ki bor jong ka an kumba mentahi nila pha da ka FIR ba dei ban kamardar ya uni buru bakam yo dei kum kisura senam wala dak ki bor jong ka an kim sim khia kane na kalian jungi seseng nimban se ban bi Syamadan, man ai bagi jingkar syang ke Bukura, ya kesenang pengindon bagi hasenda, juga kesenang kamde tang hangde rehab, habar setelah juga nego bus kasil listrik, hakelang kesenang ke boleh terilang, bagi kesenang kumbangi ngilah terpat, bagi ai kakti kamu kedia mana terilang, bagi persyak ya kene kamat ke jura, bagi nego bru, bau nabar ke tre kene kam, lalu ngilang bola kloy bagi don bagi hasenda jong kesenang. Bagi dak kerpat juru bor jong ka an bagi dibon kamardor di uni ubri kum bagi la pha daga cintho syaga police department lingba IC te po lampi idikam te na kerpat baya de IC in charge ba ude ban kamardor uni ubri kum bagi ngila de pha da FIR bagi la pan pau ka kateng FIR de ngampa ban de jare ka kateng lingba kan ka lima kan ka kurwa ko bor ko pemerintah ne ha gajing thok ni la pan pau ko de ban kamar dor yu ne ubri ubale kini ki kampo jaj ber kini ki kam tu am thim bu kam yale de kum usrasna. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center